Biz Kur'an'ın hadimleri, hür imanlı. Bismillahirrahmanirrahim. Dura dursoo suuraan tun suuratul fiil je'amti. Isiin suuraa makkaati. Aayaanni isi'ii 5, lakkooysi isiidha 105. Isiin eegaa suuraa al-kaafiruunatii buute. Bismillahirrahmanirrahiim. jalqabni dubbi'ii maqaa rabbii rahmata qabuuti. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل يا إرجماخ يا محمد أكربينك أشكرها بشأ كان أربع فئتين كعبا جيسوف مكة تدولة قد أكا إن إسان قد هن أجر هن بين هن أجين أجيس جتشو ألم يجعل كيدهم في تضليل سربينك ملا إساني هماسا حركتهم بلسني بكا جيوهن هنكفني مل بدان إسان ديمنين كعبا جيسو دا جيسو هندويني وأرسل عليهم طيرا أبابيل أشكرها بشآسا شمبرو توتا اتئرجني هقا إسام مكة تئياتا ترميهم بحجارة من سجيل توتا شمبرو تن أقا سجيل إسان دربتو اتئرجني سجيل جتشون بردودا ibidda jahannamiin gubame yookaa bilcheeffame dhagaa firii shumbura'arra xixiqqa'aa kan firii misiri irra gurgudda'aa kan maqaan nama itti darbamu hundaa irratti katabamee jiru. Shimbirroon sun wana irra xixiqqo bahara keessaa duula dhufte. Isii dhagaa sadii miila lamaanii fi afaanittiin deemtu. Dhagaa yoo mataa ashkararra bu'e sibiila inni mata'arraa qabu keessan mataa seenee jalaan bayu kan arba isaan deemaniin hunda keessan fufulla'u. Akkasitti rabbiin kee duula habasha'aa kan ka'baa jiisu'uu deemu hunda fixe kan nama oduu isaanii himu malee nam tokkolleen irraan hafin. Dhagaan sun ashkara san caccabsee faja'alahum ka'asfin ma'kuul akka baala midhaanii takkaa qashaa horii nyaatee udaanee miilan irra deddeemee caccabsee isaan godhe. Amanni yookaa barri habashaan makkatti duulte akka taariikha faranjiitti 572. Amanni sun amata nabi Muhammad dhalate. Dhaloota isaanii dura guyyaa 50, islaama dura amata 40 jechuu. Abbaan duula sanii Abrahaa jedhama. Kan gaafas Yaman bulchu mootii Habasha irraa bakka dhaabbatee sababaan inni ka'baa jiisu'uu ka'eef inni Araba mara kan ka'baa guddisu kan sanii je'ee Arabni amata mara makka dhaqu garraan mandara guddaa biyya Yaman kan Sana'aa je'amu keessatti kaniisaa akka biraatan qulleeysi je'amtu jaare
akka arabni bakka ka'baadhaa isii buufatuu jecha duuba namni arabaa tokko takkaa jarri Qureeshii kan warra Makkaa aaree Yaman dhaqee kaniisaa Habasha'aa san dhokatee gube takkaa waan mooticha Habasha'aa dallansiise itti dalage hoggaasan Abrahaan Ka'baa jiisu'uu kakatee duula qopheeysee Ka'baa jiisu'uu baye arba 12 wajji arbi irra gudda'aa Mahmuud je'ama wanni arba san oofaniif shanshalata morma arba sanitti hidhanii takkaa hidhanii arba lamaan shanshalanni gama lamaanin itti hidha'a Ka'baa moggaa isii lamaan baasanii itti ari'uudhaa jecha akka humna arba lamaanitiin Ka'baan jiidu haa tayuu Abrahaan waan ka'eef hin arganne maaliif Rabbiin waa hunda uume kan Ka'baa guddisaa je'e Ka'baadharraa isaan deebisuu qaata muree tanaaf jecha ashkarri Abrahaa hoggaa ganda Makkatti dhiyaatu yookaan harama Makkatti dhiyaatu arbi isaan oofan gara Makkaa deemuu dide kayyoo gara biraa gara galchan ce'u odoo isaan kana keessa jiranuu Rabbiin duula sami'ii xayyaaraa itti kaasee dhagaa ibiddaa itti harcaaftee achitti akka hambaa qashaa horii nyaatee hambisee yookaa hagee isaan godhe. صدق الله العظيم